Horas no bata ganupan, anjaha salam sehat, paimay terus kun hita, lahuanta bani sadarion, parlubi hita manjalo, hata ni bata, laho mambuhali hita, tapi paima ay martunggo mahita. Hamba pa namin ay surga bonani haguluhan nami, terima kasih matuhan bani idop niuhurmu, na mambere ari nabayu ban nami sadarion. Paimay terus kun hanami horja nami, hatamuma na mamberi gogo ban nami, ibagas na laho makorjahon ini. Ibagas Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita haganupan na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus, hata ni naibata, nagabe onjolan bata bani sadarion, ay makumbani lahuan ni Apostol Bindusada, ayat 8 tahun sanon. Tapi jaloon ni mama hagugohon ni tonduy na pasing na sogop banima, anjaha gabe saksik kumahanima i Jerusalem, apa isab Judea, apa i Samaria, apa das ujung ni tanoon. Kita haganupan lepuho Tuhan Yesus, 40 ari riap ope iya pakon susian. Anja ipakai do memen ay lau paratah kon use. Pasal arti dan makna kehadiran ni Tuhan Yesus, roh kutunga-tunga ni dunia on. Bahasa ia hadir, lang lau pajong-jong kon harajaon dunia, atap memulihkon kerajaan Israel, songon nayarap kon ni susian bani panorang ay. Tapi dia hadir, lau pajong-jong kon harajaon ni naibata. Anjaha misi ondoma, na yondos kon utunga-tunga ni susian ay, asebihut sedia manuruskon, horja ni Tuhan Yesus itunga-tunga ni dunia on. Tutulang hal na urah ay, buhay do tumang tantangan, bahat do hamaholon, sido pakonon ni susian, laho makurjahon, horja ni Tuhan ini. Halani ay Tuhan Yesus, memberi hatotapan yuhur bani sedia. Bahasa Tuhan lang paturut kon sedia berjalan sendiri, berjuang sendiri, marhorja sendiri. Tapi ibagah kondo, pakasomanion na tetap bani sedia. Marhitay kehadiran ni tonduy na pasing, na memberi gogo bani susian ay. Anjaba ni ambilan on, Yesus makatahon, bahasa jaloon ni susian ay do kuasa, ay matonduy na pasing. Anjaha hagogohon ni tonduy onma, na marhorja itonga-tonga ni susian ay, sehingga sedia dimampukan laho marsaksi atap mengidangi do muhubani tugas tanggung jawab na pinondos ni Yesus itonga-tonga ni sedia. Hagogohon ni tonduy on, membahin sedia boy semakin berani, boy semakin memiliki rasa percaya diri, lang mabiar besedia, lang gobir besedia, age sonaha pangambati ni penguasa-penguasa ni dunia on. Tapi maritikon ni hagogohon ni tonduy ay, mereka akan mampu berkarya luar biasa, bahkan mereka mampu melakukan perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara na boy membain buay jul maheran, takjub longang jana persaya rosi tardidi hubani Kristus. Kita ganupan kata kuasa na maksud ijon ang hubani bahasa Yunani isobut gay dinamis. Injon mahoma asal kata ni dinamit na ipakai laho menghancurkan sada bongkahan batu besar, atape atau konon naboy menghancurkan gunung batu. Jadi kekuatan ay dimiliki oleh susian ay, dunamis ay marhorja itonga-tonga ni sedia, sehingga kehadiran ni susian ay benar-benar boy patalarkon
haguguhon ni Tuhan, boy benar-benar manaksihon kuasa ni Jesus. Kita haganupan, Jesus lang maroso. Ang gususian ay pitah marsaksi. Mangambilan kon Tuhan Jesus ito nga ni Jerusalem, Judea, at di kalangan orang Yahudi saja. Tapi di ito maagiw Samaria. Ito nga ni halak na lapi mananda na ibata. At ito nga ni halak si Paju begu-begu. Bahkan ni sobut ijon. Das huujong ni dunia on. Peta pelayanan begitu sangat luas. Hala ni Jesus makasiholkon. Harajaon ni naibata. Maningundas do huujong ni tanoon. Kita ganupan. Totu lang pitah susian ay. Naibere tugas tanggung jawab. Lahu manaksihon Tuhan Yesus. Lahu pararat kon ambilan nama dear. Tapi hampa kon ni au. Dihut doma iutus. Hutunga-tunga ni dunia on. Nagabi saksi ni Kristus. Tongon. Lang horja na mahol ay. Sering sekali kita ditolak. Bahkan rado dong ratubu uhur biar gobir. Tapi maritehon ni ambilan on ipatotap do bata. Bahasa kuasa dunamis na marhorja ba ni susian ay do manay paondos ito nga tunga ni kehidupan ta. Sehingga hita pe boy gabe saksi ni Kristus. Manaksihon Kristus lang kita kumbani lang datang. Tapi ijapi hita marianan. Ito nga tunga ni situasi na sonapay dupak kon hita. Bani panorang on. Tuhan memanggil kita untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan. Ito nga tunga ni situasi, kondisi kehidupan ta. Mungkin bagay do ni dupak kon hita bani panorang on. Buedo hangaluton. Ragam hasusan. Bahkan ito nga tunga ni situasi pandemi bani panorang on. Hatahonon ma, rado si patama biar gobir hita. Sehingga khurja manaksihon Tuhan ay lang tarida ito nga tunga ni kehidupan. Bapa inang, ijapi hita marianan. Ito nga tunga ni pargulukon ta si ganuk ari. Baik sebagai ibu rumah tangga, partiga-tiga, atap markhurjaham sebagai tenaga pendidik, di instansi pemerintah, bahkan sanggamar sitaronon hamba ni panorang on, mga baru hamba ni panorang on, buritan hamba ni panorang on. Mari, aipe, boy do nagabe, yanan bata, laho manaksihon, bahasa ibagas birita, markhurja do kuasa ni Tuhan Yesus Kristus, sehingga lang pala hita gobir, lang pala hita marsumut-sumut, lang bimabiar hita, lang bigamang hita, mandupak kon bagi-bagi ni namasa banigulon. Hala ni pursaya hita, hagugukon kuwasa dunamis na humbani Tuhan ay markhurja do bani dirita, sehingga ipamunang do hita, das kubani ujung ni. Selamat menjadi saksi Kristus. Amin. Matunggu mahita. Hamba panay surga, terima kasih ma bani hatamu nadok manisi hanami. Hatamu ini mana gabe gogo ban nami. Rosin na paburhat kon hanami manurus kon noli nami. Bahasa idilo yutus kam doa nami. Utonga-tonga ni dunia on. Asedihut hanami nagabe saksimu. Isaksion hanami maham. Maritihon ni golo nami. Agi maritihon ni situasi na idopak kon hanami bani panorang on. Terpuji mahamba pai bakas Tuhan Yesus martonggo hanami. Amin. Horas mbata.